A re tswela pele ka mehlala papisong le mafapha a mang, re tla ithuta hantle hore na phapang pakeng tsa tshebediso ya blockchain le mafapha a mang a sebedisang tjhelete e leng di-mobile money transfer kapo ho fetisa tjhelete ka mokgwa ya dibanka. Mme ha re sheba picture-eng ena kapo setshwantshong sena seo re nang le sona, ho thwe thomello ya tjhelete ka banka e leng bank transfer, moo teng re bonang batho ba babedi ke bana, ke Michael o batla ho romela tjhelete a e romella Joel. Transaction ya bona e tlo tsamaya ka tsela mofuta ona ha ba sebedisa dibanka. Michael o tla ntsha tjhelete pokothong a ise bankeng, ebe banka ya Michael e romella banka ya Joel. Banka ya Joel ha e keta ho fumana tjhelete ho tloha ho banka ya Michael, e tla fetisa tjhelete enono e ise ho Joel, ebe Joel ke hona a tla fumana tjhelete. Banka e se ntshitse tseo re di bitsang ka hore ke di-bank charges. Ha re fetela mokgahlelong o mong, re na le mokgwa o mong wa moo dibanka di senang kamano, e leng ntho eo re e bitsang ka hore ke international transfer. Ha re bua ka international transfer, re ntse re na le batho ba babedi, e leng Michael o ntse a batla ho romela Joel tjhelete. Michael ka mokgwa o tshwanang o tla nka tjhelete a e tshele bankeng ya hae. Re nke mohlala, Michael a le naheng ya Lesotho, mme o tla sebedisa banka ya Lesotho e leng Bank ABC. Ebe banka ena e leng Bank ABC e tla nka tjhelete eno e fetisetse ho banka e kgolo eo re ka e bitsang ka hore ke Central Bank, e leng TUV. Ebe Central Bank ke yona e tla nka tjhelete eno e fetisetse bankeng ya Joel, e leng Bank XYZ. Banka ya Joel ebe ke hona e tla jwetsa Joel hore Joel o fumane tjhelete ho tloha ho Michael, e leng tjhelete e kana. Transaction ena ho tloha ho Michael ho ya ho Joel manene e tsamaya methati e meraro kaofela, ebile ho kenyeleditswe le dintho tse thweng ke di-bank charges. Tlhaloso ya sena e bolela hore sena se bolela hore thomello ya tjhelete ka banka tse fapaneng dinaheng tse fapaneng e hloka netefatso ya dibanka ka bobedi hore tjhelete e fihle moo e romellwang teng. Sena se ka nka nako hore tjhelete e fihle moo e romellwang, ka ha netefatso e jwalo e lokela ho etswa ke basebetsi ba dibanka ha ba theohetse le teng ka matsatsi a tshebetso a molao. Thomello ya mofuta ona ha e atlehe ho fihla hang le ka matsatsi a phomolo kapa matsatsi ao re a bitsang di-public holidays, le ka di-weekend, hoba dibanka di tla be di kwetswe. Le ha moromedi a ka sebedisa marangrang ana ao a matjha re bitsang internet banking, netefatso ya thomello ya tjhelete e jwalo e tla hloka ho netefatswa ke basebetsi ba dibanka ha ba theohetse. Hono ho bolela hore ha Michael a sendela Joel tjhelete, eba o e senda dihoreng tse seng tsa tshebetso, tjhelete e jwalo e tla confirm-wa hang ha banka di butswe ke basebetsi ba banka hore ba bone hore transaction e jwalo ya etsahala. Re be le mokgahlelo o mong hape o thweng ke mobile money transfer. Picture-eng ena eo re nang le yona, re bona hore ke batho ba babedi ke bana ba romellana tjhelete. Re nke mohlala, ntate o romela mme tjhelete. Ntate re mo nke a phela ho la Afrika Borwa, mme a phela ka Lesotho ka kwano. Haeba ntate a sebedisa mohlala Shoprite money transfer, e le hore agent e tla ba Shoprite. Hore tjhelete ena e tle fihle ho mme, ntate o tla e romela Shoprite, ebe molaetsa o fihla ho mme ho thwe mme re fumane tjhelete e rongwelletsweng
e hlaya Afrika Borwa ka agent ya Shoprite, mme o tla lokela hore a ye kae, a ye ho agent e leng Shoprite a lo ntsha tjhelete e jwalo. Ka mokgwa o tshwanang le haeba mohlala re ka re o sebedisa M-Pesa kapo ecocash, ntate o tla romela tjhelete a sebedisa agent ya M-Pesa kapo ya ecocash, ebe mme o tla fumana tjhelete ho tloha ho agent. Ke ntho eo re e bitsang ka hore ke mobile money transfer, e leng mokgwa o batlang o le bobebe haholo papisong le wa dibanka. Mme ha re sheba tlhaloso, ho thwe sena se bolela hore netefatso ya thomello ya tjhelete e etswa ke system ya kgwebo eo e leng mokena dipakeng tsa morommelli le moremelluwa. Kgwebo ena kapo kgwebo ke yona e netefatsang thomello ya tjhelete e sebedisa ditsi tsa yona, e leng dintho tseo re di bitsang ka hore ke di-agents. Thomello ya mofuta ona e batla e le bobebe le hoja e sa kgone ho anela dibaka tsohle lefatshe ka bophara, ntle le hore kgwebo ena e be le ditsi dibakeng tseo. Mohlala fela, haeba mme kapo ntate a rometse tjhelete ka Shoprite money transfer, eba jwale o e rometse motho ya phelang TY kapo motho ya phelang mohlomong re ka re Mohalesuku, kapo motho ya phelang, motho ya phelang mohlomong sebakeng se kang bo Semonkong. Hore motho ya jwalo a fumane tjhelete, o tla tlameha a theohe Semonkong mono, a ye moo nang le Shoprite, e le hore a tsebe ho ntsha tjhelete eno Shoprite, ka mokgwa o tshwanang le M-Pesa kapa yona ecocash. Ha ke romela tjhelete nna ke le Maseru mona, ke romela motho ya Qacha kapo ya Mokgotlong kapa sebakeng sefe kapa sefe, ke mo romela tjhelete ka M-Pesa. Hore a tla fumane tjhelete e jwalo, o tla tlameha a ye M-Pesa mono moo e fumanehang teng. Mme le tle le hopole hore transaction ena ke transaction e re reng e internal. O ke se romelle motho ya Congo M-Pesa wena o le Lesotho monana, kapa o ke se romelle motho ya Switzerland o mo romella M-Pesa kapo ka Shoprite wena o le Lesotho monana. Transaction tseno ke dintho tseo re di bitsang ka hore ke di-local transactions, ka hona ha di-international ntle le hore company ka boyona e tsamaisang kgwebisano ena ya tjhelete e be teng dinaheng tseno. Haeba ho etsahala hore ebe M-Pesa e teng naheng ya Ukraine, re ne re ka kgona hore re romelle batho ba Ukraine, re ba support-e, re ba romella M-Pesa ha ne ba Vodacom e teng Ukraine. Empa ka hoba ha se ntho e bobebe, transaction e jwalo ha e kgone hore e etsahale. Ha re fetela ho blockchain transfer, re bona matsoho a mabedi ke ana picture-eng ena kapo setshwantshong sena se re se hlahisitseng. Setshwantshong sa pele, motho ke ena o tshwere fono e ngotsweng B e leng Bitcoin. Ho bontsha hore ho romella Bitcoin ke ho tloha ho wallet ho ya ho wallet ya moromelluwa. Bitcoin e tloha ho wallet ya moromelli e tsamaya straight ya ho wallet ya moromelluwa. Seno re se bitsa ka hore ke blockchain transfer. Le a hlokomela hore ha ona agent dipakeng, ha ona banka dipakeng, ke ka hona re reng blockchain e decentralized. Seno se bolela hore ha hona kamano kapa ha e laolwe ke mebuso kapa dibanka tse kgolo, ke ka hona re reng blockchain e decentralized. Transaction ena hore e tle etsahale ya thomello ya tjhelete ho tloha ho motho e mong ho ya ho e mong, re sebedisa blockchain, e netefatswa ke marangrang ane eo re buileng ka ona a di-computer. Mme ha re sheba tlhaloso na yona e reng, e bolela hore mona thomello ya tjhelete ho ya hohle lefatshe ka bophara e netefatswa ke blockchain, mme e romellwa ka nako e kgutshwanyane haholo ntle le netefatso ya mebuso, dibanka tse kgolo, dikhamphani, dikgwebo tse ikemetseng, e ka sitana le dikhamphani tsohle tse sebetsanang le mobile money transfer. Kgwebisano ka marangrang ana e buletswe nako yohle,
bosibu le motshehare le ka matsatsi a phomolo. Hona ho bolela hore, kapa sena se bolela hore ha o transfera tjhelete o sebedisa blockchain, hore na ke holiday, hore na ke Sontaha, hore na ke bosibu ba kgitla, ha fela o etsa transaction within nako e ka tlase ho 10 minutes, transaction eno e tla be e fihlile hohle moo o batlang e fihle teng lefatshe ka bophara. Mme ha re conclude kapa re phethela, re sheba picture ena eo ke e hlahisitseng, re tla hlokomela hore blockchain ka ha ke marangrang a di-computer tse ngata ho hlaha dibakeng tse fapaneng, re na le mmapa ko onana wa lefatshe ka kakaretso, ho bontsha hore na o Afrika kapo o America kapo o continent-eng yane ya North America moo o fumanehang bo Brazil, kapo o mane Europe dinaheng tsa bo Spain, England, Germany, France, Italy kapo o Australia. Ha fela o batla ho etsa thomello ya tjhelete o sebedisa blockchain, e ka tsamaya lefatshe lohle ntle le tshitiso ya letho. Seo re se bolelang ka blockchain ke sona senana, mme phapang eo re e bonang ke ya hore blockchain e anela dibaka tsohle tse teng lefatsheng tse sebedisang system ena ya blockchain, ho fapana le dibanka kapo di-mobile money transfer. End of our lesson. Re a leboha.